Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas 4, versikulo 1. Da kayo nga apo, aramiden nyo, tinalintag kan rumbang kadagiti tagabuyo. Laglagi pa nyo nga addamet apuyo sa dilangit. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, partakan tati agluto. Sumangpulton dagiti bisita da sirken, ma'am. Tingkay saganan ang lamisaan. Sige nga rod. Ay, narigat ti maungtan. Siya kon ti makamo di kusina. Ay, Nakaluto kayon. Ay, uun, ma'am. Ang mga numangyawid kayo manana, madlaw ko no kisayan nyo dagita lutlutwon nyo. Manganan dagiti bisita da sirken, ma'am. Ay, nakaragragsak da, no kasangsango na dagiti gagayem da ababaknang. Uwan nga rod. Ngam no data katulong da. Kurang laangan nga irurumun data. Anya ti imbaga kang kaitay ni ma'am diti kusina. Di ta kano kiskisayan dagiti loto tamakan. Matlaw na kano numaksayan. Apay mangyaw awid tayamot. Oray kastoy talaang amarigrigat. Santa kagyaw awid. Nasakit da ngagsasaw. Kasla saan da adi adal no tratun data. Ituloy yo dayta napinta sa negosyo yo. Agasum ta nagadugaya man ti branch yo. Ni Mrs. man tinakapanunot iti dayta, sir. Siyak tinakapanunot. Ngimatlakay ko tinang pundong. O, sabalya talaga ti baknang. O, kita tilugan da, kabarbaro manan. Day, sinukatan nyo jalukan nyo? Kaparparupay lang day siya. Saan nga minin nga uso? Malamangan tayon. Ado ti taraon ana isagana mi kada kayo abisita mi. Magustuak da ito na isagana amakan Eksakto, tiraman na. Nalalaing ngamin dagiti katulong mi. Agasawa dagi jay. Kat talaga nalaing dangagluto. Saan kayo nga gawawid aging gaasaan nyo amalpas ti trabaho yo? Nabannog kami ang nagluto, ma'am. Mabalin ka di nga ituloy mi inton bigat ti panaginaw mi. Ay sana mabalin. Suswelduan kayo ngagtrabaho. Adayo pa'y ngamin ti pagawidan mi, ma'am. Agreklamo ka kadi, ha? No saan nyo amanusan ditoy? Pumanaw kayo. Ay, umay ka nga minin bakit? Lagpasan tante trabaho ta. Imbag pa'y kinisimplisyo ta makaawat. Ngam sika, pulos asaan, ha? At manu ko naman napanuk ka. Napanamaya. Napan ko kinita dagiti babaunan. Nagtrabaho damat lang. At dadapay lang ngaya. Kat anyan ti oras. Kaya't dan ti agawid. Ngam ko nakalapasan da pa iti trabaho da. Ay, rumbang lang Duwada ngagsusweldo, agsadot-sadot da. Kaya't dati pumanaw. Ado di tati mabalinta nga alaan, kas babaw na. Biliba kadagiti nga agasawa a milyonaryo. Saan amay ibusti kwartada? Kasano? Adami nun di Amerika dagiti anak da. Uwan nga rod, nagmayat ti biyagda. Enjoyan damot tibiyag da itan talakay kan bagat dan. Kaya't mo asawan, tunggal at bisita da? Kasjay kaado ti sagana da? Wen, Nagadon amakan ama ibulangay. kas tatikado ti kwartada. Pariyada lang tamilyonaryo dakat nga ron. Ay, ne. Makaturturog kan sa. Kalaat mo't nagpreno ka. Huwag nga ron. Agam saan na balin. Tadantanitan makasangpet iji balay. Mabisiin akong lakay. Agmeriendata man mo't. Pangalaan ta iti meriendata. Ijay ref nagado ti cake ijay. Maperperdilaan. Ingka mangalan. Iyalaan ka mo't. Uray saanan. Si kalangan. Isardeng mo pa'y namin day ta panagmulam ka dagiti masitas. Aginanata pa'y. Aglinong tamampay tanin, agpudot.
tangay awan mo't dasarkan, ma'am. Mapantapay agbuya iti tibay, iji salas da. Numasang patan datangay ngagboy-buya. Anya ko matidakas na, makibuya talaang mo. Sa bagay Padasan tamang mo, tiyagtugaw ijay nagnina asalasit da. Kan agbuya ijay kaslapagsin yan at tibi da. Dayta ti kayat ko abuyaan lakay, dayta drama. Daytoy na ramanam daytoy. Ay na, nagimas lakay. Anya dayta. Cake daytoy. Idi pa'y napanabulan na nakarif daytoy. Ay na, ang mga napirdi mo to. Naimas pa. Anya, Mayat Sir pa- Aramid. Ay na! Ay, Ma'am, napo. sir. Ay. Manolo, kita tar aramiden da. Gun-gun dawayan dati kinaawan ta dito'y balay. Agboy-boya dakit din iti TV. Ma'am, Nagmayatan itutugawan nyo dito'y salaset ko. Apa, impakadayo ka din agbuya kayo iti TV. Kanagtugaw kayo iti salaset, ha? Mapan kami nagtrabaho, sir. Pumanaw kayo dito'y. Awanan kayo iti bayin. Nagdudumrit kayo nga magtugtugaw kayo kit din iti salaset ko nagngina. Ala, pumanaw kayo! daklaw na yan nakabasulan ta ti panagbuya ta iti TV da. Kan panagtugaw ta iti nangi na asalasit da lakay. Sobramat dagita abak nang. Nasaysaya at beteng a pinapanaw da talaang. Sa bagay matkit di Alam mo, tayo tabagta, tagawid tan. Ay, mapit lang! Ang subli kayo pa'y dito'y. Nay, pagsubsublyon da ta maglakay. Apay nga ta. Ay, apay ka di, ma'am. Ay, kita agman de tabagyo. Ang mga nuad da inalayo amakan. Wanuan niya managamit dito'y palay. Diskumpiyado kayo unay kada kamay. Saan mi mat nga ugali ti agal-ala iti saan mi ako kwa, ma'am. Ka. Ipakita talatan Di ka nagsasaupay. Dahito iti bag ko, ma'am. Nani. Apay na dagsan. Biblia dayta, ma'am. Nan kita agman. Dayta, ma'am. Oh, sika simplesyo. Kita agno niya tilinaon day tabag mo. Atoy, ma'am. Badbado matlang kayam. Pagsukatak ano, aglingatak, ma'am. Tulungan na. Sana Manolo! Ay! da! Manolo! Ay, niya tinapasamat ka! Manolo! Ay, tulungan ta di saan. San, agawid tansan lakay. Tulungan ta pa. Manolo! Ay, diyak amo ti Aramid. Ma'am, Di na ko mapanawan. Kasapunan kayo. lakay. Kasano daytan, di namutan makaawid. Huwag nga road. Di natamot kay at apapanawon ni ma'am. Kasapulan na nga mente kasi numot na agbantay dito ospital. Saan ta pa yung aron nga agawid? Misan pa'y kaduan tapay ni ma'am. Asino di imawag kan ka? Ni ma'am. Intaray da ka no di ospital ni Sir Manolo. Taapay. Naatake ka no. Kat, apay nga ron nga imawag. Impaka muna siguro at tinapasamak. Anya ko mangay ti may tulong ta. Isumati ko na. Nagado ti kwartada. Di iso ti gastusan da. Day ta nga ron kat. Ado ti milyones da. Mabalinda nga aramatan, tapno umatidog pa iti biyag da. Agawid kayo pa'y laang, ma'am. Tasyak pa'y laang ti agbantay. Kasapulan nyo ti aginana. Mabalin asikat ang bantay dito. Wad, apay kit din asaan, ma'am. Ay, sige man nga rod. Tamanon arabi ihing awan turok ko. Amang ano da kayo mo ti agsakit. No saan kayong aginana? Ay, ayan ka di ti asawam. Nagawid ka din. Ay, saan, ma'am? Nagsaritaan mi asaan da kayo apanawan. Aging nga da kayo diti ospital. No kasta nga rod. Agpaitulutak nga rod kan kuha na balay. Sige laang, ma'am. Inawagak dagiti gagayami. Ngambisi da amin. Kasta dagiti babak ng ma'am. Busy da ka na yun.
Naimbaglakit din ta saan kayo pa'y anak kapanaw. Ay, lepasan tayo pa'y daytoy a problema yo, ma'am. Sa kamin to pumanaw ken nila kay ko. Oh, pwede mo sungsungmatan na ka cellphone. Kasano? Ni manen ma'am ti umaw-awag. Makauman. Anya man nga tanti bagana. Jak manam mo. Ado man ti kwartada. Ngam no apay nga awag da nga. Sungbata mon. Sikan Hello? Hello, kumusta kayo? Busy kami, ma'am. Ada tindaran mi a business meeting. Kasta ka di. Kumusta ni Sir Manolo? Awan pa'y laang tibuot na ngaging kaita. Kustaya? Wan. agpakada ka na. Apay akasaritang pailaang. Ma'am. Mapan kamin. Sige. Kidawag la kumangairaman nyo iti kararag yun ni Manolo. Ha? Day talaang. Sige, bye. Anya ti imbaga na. Ikararagan ta kanon ni Sir Manolo. Anya? Anya daytoy. At dayti pantagtipungan ko. Ay pasensya kayon, sir. Nalipatak mo tan nga inikat day ta Biblia. Narik na yung at gayam. Saan man ikatan? Nariingak. Tanarik na nga natangkan itipungan ko. Inkararagan kayo ngamin itay, sir. Iso nga impandag ko day ta Biblia di ta pagpungpunganan nyo. Kasta ka di. Isumat lagayam. Apimig sa akon. Ha? Ay, kasta ka di, sir. Puno ti ipagbagak. Impagarup ko numatay akon. Nakapsot ti pakinakam ko alumaban. Kasla dati magkamangmang ko. Iso ang nagmula gatak. Ha? Ay, kasta ka di, sir. Ay na. Agyaman ak, iti pa nang ikararag mo kanya. Ay, agpakadatan ata agawid tan. Mabitlaang. Agsarsarita pa'y dasarkan, ma'am, ije silinda. Nadan pagakaran ta bakit. Di ka madanagan. Agpili ta. Ado nga men, nagiti mayat ang mga lakad ata. Ay, nasayaat nga rudno kasta, lakay. Narigat ti awan trabaho na. Daytan ni sir kan, ma'am. Ay, ma'am, sir, agpakada kami. Kahit agyaman kami, tapi nagtrabaho na kami ditoy. Mabalin ka di, asaan kayon apumanaw? Nayunan mi ti sweldo yo. Kan mabalin nyo mata na kanan ti amin na kayat yo akanan. Mabalin kayo nga aginan na no kayat yo. Agtugaw kayo iti salaset. Aging kayo di kayo kayat yo. Nangagmaw, lakay. Kasano ngay, dagiti mga lakada kami, sir. Urayan da kami nga minan. Ay, di ka madanagan. Siya kundi makisarita kadakwada. Kasapulan da kayo dito. Ay, Da kayo asaan mi anam namaan na tumulong kada kami. Da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Iso apa nga asiyo. Dito'y kayon. Saan kayon apumanaw? Katagyaman kami unay kadagiti karkararagyo. Naskan anasaya ti panakilangan mo kadagiti katulong mo, kan ipaay mo ti panakaawat, kan konsiderasyon, gapo ta isudan tumatlaang ti makatulong kan ka. Itratom ida, akas kamang ti pamilyam, tapno saan da kanto apanawan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, kandiag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay,
Naimbag nga oras, kada kayo amin.